Tema o kojoj se posljednjih dana mnogo govori u javnosti je pismo vladike Zahumsko-hercegovačkog Grigorija, u kojem on navodi brojne probleme u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pre svega odluku Sabora da se ne bira novi patrijarh za života patrijarha Pavla. Vladika Grigorije kaže da mu namjera nije bila da se pismo objavi, ali kada se to svejedno dogodilo, ne beži od onoga što je napisao. Evo što je još vladika rekao u ekskluzivnom razgovoru za RTS. Preosjećeni vladiko, šta vas je navelo da se pismom obratite svojoj braći iz Sabora za Srpske pravoslavne crkve? Kada pošaljete pismo na toliko adresa, možete da pretpostavite da će ono u nekom trenutku doći do javnosti? Pa pismo sam poslao prije svega braći arhierejima i to jasno stoji u naslovu samog pisma i jasno je ko su adresati tog pisma. A što me navelo na to je, zaista poslije ovog posljednjeg sabora vratio sam se kući i uistinu nisam mogao da spavam, nisam mogao da živim s tim. Već dugo vremena, 5-6 zadnjih, posljednjih sabora, vraćam se kući s tim osjećajem da se ništa ne događa. Moje uvjerenje i moja vjera da je crkva živ organizam, da mora da dejstvuje u vremenu, da mora da rješava probleme, da mora da ide naprijed i moje uvjerenje da je život svakog čovjeka, pogotovo život crkve, jedna rijeka koja ide u okean koji je carstvo Božje i da u tom nekom smislu ne pristoji, ne priliči nikakva stagnacija. Stagnacija znači propadanje i u duhovnom smislu, pa i u ovom trenutku kad govorimo o crkvi. Je pismo bilo prilično oštro? Tu je bilo i stvari koje možda široka javnost i nije znala? Pa kao i svako pismo ili svaku riječ koju upućujemo svojoj braći, ona uvijek možda se tretira ili smatra oštrom. Moglo je biti oštrije, moglo je biti blaže. Znači ima još stvari koje niste pomenuli? Ne, nego mislim u tom izrazu da li je oštro ili nije oštro. Naravno da ima mnogo stvari, ali da biste nekom nešto rekli u lice, u oči, jasno i nedvosmisleno, ja mislim da je glavni preduslov da ga volite. Da bi on to čuo, on mora da ima taj osjećaj da je vaš brat i da ste vi njegov brat. I ono što je mene obradovalo, ja sam dobio 14, čini mi se, odgovora pismenih na to moje pismo. I 2 su vrlo onako negativna, ali sam osjetio jednu zahvalnost tim ljudima koji su mi poslali negativne odgovore. I rekao sam, dobro, to je vaše mišljenje, ali to svakako utiče na neki moj konačni stav i ja mislim da je to sabornost. Da li je vreme da kažete ko su bili pozitivni, koji su bili negativni odgovori? Pa to nije baš vrijeme, ali to će se i pokazati kroz vrijeme i to se zna otprilike. Ali dobio sam onako jedan odgovor iz Njemačke od vladike Konstantina koji je vrlo razložan, a ne slaže se u svemu sa mnom. Dobio sam također od vladike Georgija iz Kanade jedan odgovor u kome se on samo u ponečemu slaže sa mnom, u mnogome se ne slaže, ali sam zahvalan. Naravno, i tu je jedna stvar koja je vrlo bitna meni, a to je dijalog, jer ja crkvu doživljavam kao dijalog, doživljavam i Boga i svijet u kome živim kao jedan dijalog i jedan zagrljaj svjetova, zagrljaj Boga i čovjeka, ali tom zagrljaju uvijek prethodi dijalog. Poslali ste pismo na 80 adresa ili na koliko? 40. 40, ja sam znači pretjerao, ali neke vladike kažu da, iako ste ga poslali pre 2 nedelje, nisu dobile pismo. Pa to može biti u tim našim administracijama, može biti neka greška, to ne isključujem, ali moji tamo ljudi koji rade u kancelarijama, ja sam im dao princip po kome da zovu. Prvo su zvali telefonom, pa su pitali u kancelariji episkopije svake kako vam najlakše možemo poslati jedno pismo koje vam šalje vladika lično. Neko je rekao pošaljite nam faksom, neko je rekao pošaljite nam poštom, neko je rekao pošaljite nam e-mail. Svi su znali da pismo stiže? Naravno, mi smo ih zvali telefonom. Moguće je da možda vladike Artemiju sa zakašnjenjem je stiglo to pismo i da on jedini može da kaže da ga nije dobio na vrijeme, a ostali su ga dobili i naročito svjedoče o tome što sam dobio odgovor iz Australije, Amerike i Kanade. Otvorili ste, rekao sam već, mnogo problema, ali može li sada ova vaša inicijativa naprosto da se prećuti kao što su mnoge stvari vezane za rad Srpske pravoslavne crkve u javnosti prećutane?
Tu ima jedan problem koji je ovako mene brine, a to je što u ovom trenutku kad patrijarh je u bolesničkoj postelji, ovo pismo može da bude malo nesrećno zato što nema njega, jer bi njegova riječ u tome bila najsnažnija i najvažnija za mene lično. Jer je on tu otac. I ta floskula prvi među jednakima nije baš dobra. Jer on nije prvi među jednakima. Čim je prvi? Jer ne možeš biti prvi i jednak. To je malo onako komunistički što bi rekli. On je uistinu prvi u tom saboru i njegova riječ je neobično važna. To sad ne možemo da čujemo. I to je ono što mene najviše žalosti u ovom trenutku. Ali dijalog sa braćom arhijerejima je neophodan i potreban. To je moj stav i ja tako razgovaram s njima i tamo na saboru. Neki saginju glavu, neki razgovaraju, ali je to princip i to je princip još od apostolskog sabora 49. godine kad je apostol Pavle vrlo žustro razgovarao sa apostolom Petrom i vrlo mu teške riječi govorio, a sve u svrhu da se završi tako kao što se završilo, da Duh Sveti kaže posljednju riječ. Pomenuli ste patrijarha Pavla i tu poziciju patrijarha kao ipak prvog. Šta bi se promenilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kada bi ona dobila ubrzo novog patrijarha? Pa stvari bi bile vrlo jasnije. Prvo i prvo imali bismo lice, ličnost koje možemo da se obratimo. Zašto je bitno da on bude aktivan? Pošto crkva ima patrijarha i sada. Zato što crkva ima svoju strukturu. Struktura crkve je vrlo jasna. Crkva to je episkop, sveštenik, đakon, narod. Niko tu ne može bez ničega. Episkop bez sveštenstva i đakona i naroda ne znači ništa. Đakoni i tako dalje. Narod bez, što kaže naš narod, to nipošto ne treba prenebregnuti. 300 bez popa ništa. Dakle, pop uvijek služi u ime episkopa, episkop je iznad njega, pop ili sveštenik, nije bitno. Dakle, struktura je jako bitna. Dakle, on je glava. Ako nema glave, onda je mnogo teško da funkcionišu ruke. I tu je stvar vrlo jasna. To je struktura. Zato se mi zalažemo da se izabere patrijarh. Ne Janko i Marko. Moj stav je da bude patrijarh jedan od nas 40-torice, da je to mnogo bolje nego da nema patrijarha. Jer onda, kako bi rekli opet narodnim jezikom, možda nepreglednim za ovu ozbiljnu temu, onda miševi kolo vode. Onda se ne zna ko je ko i ko šta radi. Crkva je ozbiljna institucija, to nije sekta. Sada smo mi neka tajna organizacija, pa mi sad nešto. Tu je sve jasno. Evo i taj problem sa medijima koji se sad manifestuje ponovo. Kome sad da se obratimo? Koga da pitamo? Da li je Grigorije kriv ili nije kriv? Ko će to da kaže? To sam htio da pitam. U javnosti će sigurno biti puno debate i tumačenja od strane raznih stručnjaka ili nestručnjaka o tome šta se događa u crkvi. Hoće li u crkvi biti debate, odnosno da li je već ima? Pa u crkvi sigurno ima debate, naročito na saborima i naročito u svakom našem susretu. Ali mnogo je teško da crkva donese validnu odluku bez toga da je čitav njena struktura ispunjena, da njena kičma stoji onako kako treba da stoji. I u tome jeste problem. I zato sam i navodio tamo da je patrijarh Pavle bio veoma crkven čovjek, otac koga volimo, ali otac koji je u svoje vrijeme smijenio za života nemoćne arhijereje i to svoje najbolje prijatelje, Vladislava i Stefana Žičkog i Vladislava Dabrobosanskog, jer je znao šta znači ako nema episkopija episkopa. A naša najvažnija episkopija, naša prva arhiepiskopija, nema episkopa. To je? To je Beogradsko-Karlovačka. Recite mi,